قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض ووصفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا
الأصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم sallallahu alaihi wasallam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak dan Ibu, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah ya. Ibadah yang pokok adalah sholat. Seluruh perintah Allah itu merupakan satu sistem. Satu sistem ini artinya kalau pentil ini copot, mobil tidak bisa jalan. Gitu kan? Kempes bannya. Nah begitulah ibadah ini. Jangan ada yang dianggap sepele, bagian-bagian terkecil dari ibadah yang diperintahkan Allah. Fokus soal sholat kan ada 3 komponen ya. Pertama syarat sah. Syarat sah ada 5. Ya mesti paham ini. Apa-apa tuh? Suci dari hadas besar dan hadas kecil serta najis. Nah, jadi harus tahu hadas besar apa, hadas kecil apa, najis itu apa. Ya. Najis itu kan ada najis muhaffafah, ada muntawasito, ada mughallazo. Yang muhaffafah itu apa tuh? Yang paling ringan ya. Kencing anak laki-laki yang belum makan selain dari susu ibunya. Ini cukup diperciki saja tuh. Kalau kencing anak perempuan walaupun baru makan susu ibunya saja harus dibasuh. Apa rahasianya itu tanya dokter lah itu. Bukan urusan ustadz. Ya. Ustadz menjelaskan bagian najisnya saja. Ada apa kandungan dari kencing bayi itu di laboratorium itu. Adanya najis mughallazo. Najis mughallazo ini yang berat. Air liur anjing, daging babi, ya. Nah, rentetannya seperti ini. Kalau pemakan babi, cara menyelesaikannya, membersihkan tangan dari babi itu dengan 7 kali dibasuh, salah satunya dengan tanah. Apa namanya itu? Besertu. Gitu ya. Nah, begini. Orang-orang non-Islam yang pemakan babi itu tidak pernah besertu. Kalau bersalaman dengan kita, kena non-Islam yang pemakan babi tadi. Sah tidak sholatnya? Ya, nah kan sampai seperti itu kita kaji itu. Kalau syarat sah suci dari hadas kecil dan hadas besar serta najis. Nah ini yang ada pada kita ini, terutama anak-anak muda, mazi, sperma, apalagi air kencing ya. Nah yang mana yang najis? Kencing. Ingus tidak najis ya. Kemudian sperma tidak najis. Mazi yang keluar ketika libido meningkat. Itu bahasa ilmiahnya. Ketika nafsu meningkat. Ya, mengendor, menetes itu. Nah ini mazi namanya. Dalam mazhab Syafi'i, mazi ini najis. Apa dalilnya? Ali ibn Abi Thalib itu malu menanyakan kepada Rasul. Karena mertua. Dia minta bantuan teman, sahabat, tanyakan kepada Rasul. Ditanya kepada Rasul, kata Rasul itu najis. Mazi itu najis. Sperma tidak.
Tapi menurut Imam Hambali, mazi itu tidak najis. Dikiaskannya dengan keluarnya sama dengan keluarnya sperma. Baina sulbi wa taraib. Jadi Imam Hambali mazi tidak najis. Tapi Imam Syafi'i alasannya tadi itu, pertanyaan sahabat dari sahabat Ali kepada Rasul itu ya, jadi najis. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Ini bersih bukan bersih bendanya saja, tapi bersih cara memperolehnya, bebas dari penghasilan yang haram. Kata Rasul, kalau pakaian ini 10 dirham, 1 dirham saja haram, ibadah kita tidak diterima Allah. Nah, sampai ke situ kan kajian-kajiannya. Berdiri di tempat yang suci. Nih. Juga diperoleh dari mana ini? Harus yang halal gitu. Nah, makanya nangkul duit di jalan itu diyakini tidak halalnya tuh, orang melempar-lempar duit. Lalu dia dari berjudi tadinya tuh, lemparkan. Jadi selektif ya. Kemudian apa? Setelah berdiri di tempat yang suci, menghadap kiblat. Yang berikutnya adalah sudah masuk waktu. Nah, ini syarat-syarat sah ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, sholat tidak sah. Kemudian ada rukun. Rukun ini 13. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu dengan hati. Sepakat para ulama, niat itu di dalam hati. Ya. Kalau lapas niat itu sunat. Lapas niat itu dikiaskan dengan perintah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika akan melaksanakan haji di Bir Ali. Kata Jibril, "Qul hajjan wa umratan." Ucapkan haji dan umrah. Rupanya Rasul SAW melaksanakan haji kiron, haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Dilapaskan. Tapi dalam hati juga, tentu aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji dan umrah. Nah, oleh Ibnu Hajar dikiaskan, sholat juga disunatkan melapaskan niat. Sholli padal maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu lapas niat, bukan niat. Yang niat sepakat para ulama dalam hati. Hanya menempatkannya saja yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i menempatkannya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan sholat diawali dengan takbir, maka niat berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar masuk dalam hatinya. Ya. Nah, untuk Imam Hanafi dan Imam Hambali, niat dalam hati itu sebelum takbir. Jadi beda penempatannya saja. Nah, kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i, yang dinamakan muqaranah itu berbarengan untuk Allahu Akbar, niat dalam hati itu berbarengan. Jadi jangan tertukar. Rukun qalbi itu niat dan tertib. Tertib ini menertibkan urutan-urutan sholat itu dengan hati. Jadi ketika Allahu Akbar perintah hati, letakkan tanganmu di atas pusat, di bawah dada, pergelangan tangan kiri digenggam oleh jari-jari tangan kanan. Dalam satu versi menurut Ibnu Huzaimah agak ke kiri sedikit. Versi kedua tetap di tengah. Perintah hati itu yang ngaturnya. Jadi hati fokus mengikuti
sekuen urutan-urutan peristiwa dalam sholat. Jadi tidak sempat terbang kemana-mana. Nah ini khusyuknya. Makanya innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling, fokus mengikuti upacara sholat. Sudah letakkan ini, perintah hati lagi, baca doa iftitah. Nah, jadi takbiratul ihram Allahu Akbar tadi rukun, niat tadi rukun, mengangkat tangan itu sunat. Sunatnya sunat hayat. Apa bedanya? Sunat hayat itu artinya kalau lupa melakukannya, sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi. Kalau sunat muakkad, apabila terlupa, sholatnya sah tapi sebelum salam melakukan sujud sahwi. Nah, katakan ini. Tapi jangan sengaja ditinggalkan. Tadi kan al-fat tadi. Yang paling murah dari onderdil al-fat itu klep, isi klep itu. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Nah ini filosofinya seperti itu. Karena kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah yang melihat Rasul sholat para sahabat. Sahabatlah yang menceritakan. Rasul itu ketika memulai sholat mengucapkan takbir dan mengangkat tangannya sejajar dengan bahu, sedangkan jari-jarinya sejajar dengan daun telinga. Itu Allahu Akbar. Kalau tidak angkat tangan artinya tidak nurut cara Rasul, walaupun sah sholatnya, ya, tapi tidak sempurna. Gitu. Allah ini menuntut sempurna. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, paling baik amalnya tuh. Yang baik, yang bagus ya. Di samping yang baik, yang bagus, juga Allah menuntut yang benar. Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Dan Tuhanmu mengetahui siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Allah menuntut yang benar. Yang benar dengan ilmu dengan belajar. Nah kita pelajari cara Rasul. Maka takbir Allah. Kalau Allahu Akbar dan angkat tangan, benar tak? Tidak benar, tapi sah, ya, karena sunat hayat tadi itu. Nah mengangkat tangan ini di beberapa tempat. Kalau Imam Syafi'i ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tahiyat awal. Jadi berapa itu? Sampai ya 4. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita perhatikan tidak ngangkat tangan. Ya. Sepele. Tapi itu menunjukkan ibadahnya tidak sempurna. Allah menuntut yang terbaik. Mana nih? Jadi kita saling mengingatkannya. Sudah itu kan mengangkat tangan itu ketika akan ruku. Angkat. Ada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah turun tangannya. Baru Allahu Akbar. Itu juga tidak benar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah.
Itu takbir intiqal namanya. Takbir intiqal. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Jadi harus paham istilah-istilahnya itu. Jangan istilah Belanda wae yang dipahami. Ya, Opperdom teh. Karena hidup di zaman penjajahan kan. Lebih hafal istilah Belanda dari lagi istilah-istilah sholat ya. Takbir intiqal. Artinya takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Tasmi, sami Allahu liman hamidah. Itu janganlah berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Ketika ruku itu sami Allahu liman hamidah. La berdiri baru Rabbana lakal hamd mil samawati wa mil ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba. Nah jujur baik. Diselesaikan tidak zikir tasmi itu. Kebanyakan tidak diselesaikan. Ini kurang. Ingat klep alfat tadi. Ya, ingatkan klep alfat. Paling murah tapi penting. Ini. Jadi kesempurnaan ritual ibadah ini akan menyempurnakan akhlak ketika membaur dengan masyarakat. Coba lihat akhlak masyarakat kita di jalan-jalan. Lah bagus belum? Berebut, ya, paling melintang, malang melintang. Saya kalau melihat di Jakarta agak tertib. Dia nak melintang-lintang cari jalan gitu. Kalau berhenti lampu merah sudah berhenti, melurus. Jadi kelihatannya rapi, teratur. Nah kita dilatih dalam sholat rapi, teratur, gerakan-gerakannya tertib. Itu melatih ketika bergaul sesama masyarakat, gitu ya. Jadi kesempurnaan ibadah ritual itu akan berdampak pada kesempurnaan di dalam pergaulan sesama manusia, bukan sesama muslim saja. Ya. Karena Islam ini mengatur bukan saja sesama muslim tapi sesama manusia. Saling menghargai. Kan di masa Rasul itu ada komunitas Yahudi, Nasrani, ya, yang hidup berdampingan secara damai di Madinah. Bahkan itu namanya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi itu yang merangi. Orang kafir yang memerangi itu dibalas diperangi juga. Kafir zimmi, orang non-Islam yang tidak memerangi kaum muslimin, hidup berdampingan secara damai dan dijamin hak-haknya oleh agama Islam. Sehingga orang mukmin yang membunuh kafir zimmi dikisos juga. Yang mencuri harta kafir zimmi dipotong tangan juga. Jadi hak-hak hukumnya sama gitu. Tapi beribadah la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Silakan beribadah menurut masing-masing. Nah, jadi sekali lagi kita perhatikan ya, sistem ibadah kita ini merupakan satu kesatuan, jangan dianggap sepele. Jadi sampai tadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, kalau berjamaah makmumnya sami Allahu liman hamidah juga. Kalau Rabbana lakal hamd itu selain Imam Syafi'i, Imam Hambali di Mekah Madinah, sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Kalau Imam Syafi'i sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri betul, Rabbana lakal hamd mil samawati wa mil ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Rabbana lakal hamd, Tuhan kami memujimu. Ya, mil samawati wa mil ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Selesaikan itu. Ya. Baru berhenti sejenak,
Allahu Akbar, takbir intikal ketika akan sujud. Bukanlah sujud baru Allahu Akbar. Nah, apa hukumnya tuh? Kalau lah sujud baru Allahu Akbar, lah ruku baru Allahu Akbar, lah berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Itulah kata para ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, menempatkan takbir dan tasmi' bukan pada tempatnya. Apa hukumnya? Kalau menurut Imam Hambali, kalau sengaja batal sholatnya, batal. Ya. Kalau menurut Imam mandub, keluar dari sunnah Rasul, tidak ngikut sunnah Rasul. Imam Syafi'i makruh, Imam Hanafi makruh. Jadi ketika mau sujud dari sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, berhenti sejenak. Allahu Akbar. Nah, cara sujud menurut mazhab Syafi'i yang lebih dahulu menyentuh lantai itu kedua dengkul. Nah, coba sistem lagi ini, sistem lagi, ya. Jadi masuk mobil dulu baru nutup pintu, apa nutup pintu dulu baru masuk mobil? Ya. Nah, ini diatur itu. Jadi kedua dengkul dulu yang menyentuh lantai, baru kedua telapak tangan lurus, jari-jari ini. Di mana letaknya? Setentangan dengan bahu, di antara telinga ini. Ya. Jadi 7 anggota sujud, 2 dengkul, 2 telapak tangan jadi 4. Ini kening dan hidung 5, ujung-ujung jari kaki 7. Ya. Dan kaki di belakang kita ini untuk laki-laki konsisten ketika berdiri. Jadi ketika berdiri tadi dalam mazhab Syafi'i itu sejengkal jarak kaki kanan kaki kiri. Kalau Imam Hanafi 4 jari. Kalau Imam Maliki dengan Imam Hambali menyesuaikan mana enaknya ya. Nah, Syafi'i sejengkal, jadi sejengkal juga di sini. Ditekukkan begitu. Kalau perempuan nutup mulai dari dengkul ketika sujud tadi ini merapat, lalu kita mekar, merenggang gitu. Nah, terlewatkan kalau ruku tadi bacaannya tasbihnya subhanallahil azim wa bihamdi, itu sunat hayat, tapi jangan diremehkan. Klep alpat tadi itu tasbih boleh sampai 11 kali di rakaat pertama, rakaat kedua. Subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar, maha agung ya, dan aku memujinya. Gitu. 11 kali, yang 11 Subhanallahil azim wa bihamdi, berhenti sejenak. Baru sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memuji. Kan gitu. Baru sujud seperti tadi. Nah, sujud ini bacaannya subhanallahil a'la wa bihamdi, maha besar Allah yang maha tinggi, aku memujinya. Lalu dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW setelah subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali itu berdoa. Ya, karena kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud, perbanyaklah berdoa. Nah, ini doa waktu sujud itu niscaya diijabah Allah kata Rasul. Apa? Sesudah subhanallah Allah bihamdi 3 kali, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Niscaya diampuni Allah kata Rasul, karena sedang dekat dengan Allah. Nah, coba gunakan ini. Ya. Jadi setiap sujud, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Niscaya diampuni Allah. Kalau sudah diampuni Allah, keran rezeki dibuka. Ya. Karena
Kata Rasulullah SAW, la yazidul umuri illal birru wa la yuradul qadaru illa du'a wa anna rajula la yuhramu rizqa bi hati ya'maluha. Tidak akan bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Seseorang terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Nah, kita mengaku banyak dosa. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zolim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Diampuni Allah. Jalan lain setelah Jumat, ya, sabaan ini. Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Setelah itu Allah hapuskan dosa-dosamu, bersih. Nah, baru berdoa. Jadi doa setelah bersih itu dijawab Allah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnini bihalalikan haramika wa bi ta'atika ma'siyatika bi fadlika aman siwak. Inti doa itu, ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal supaya aku tidak berhajat kepada yang haram. Ya Allah, taatkanlah aku supaya aku tidak bermaksiat kepada Engkau. Kalau ini kalian lazimkan, kata Rasulullah SAW, niscaya walaupun hutangmu sebesar bukit Uhud akan dilunasi oleh Allah. Buka keran rezeki karena sudah bersih dari dosa. Nah, waktu sujud itu. Lalu ada lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau, zikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Jadi minta tolong kepada Allah. Ya, waktu sujud dekat dengan Allah, sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya waktu sujud. Minta tolong agar aku ini senantiasa zikir, ingat pada Engkau, bersyukur pada Engkau, dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Ditolong Allah. Ya. Nah, gitu. Lalu setelah itu berhenti sejenak, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Sudah bersih dosa tadi waktu sujud, duduk antara dua sujud, berdoa. Apa doanya? Rabbighfirli, Tuhan ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni itu pimpinlah aku, lapangkan aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berilah aku rezeki. Doa kan. Wahdini, berilah aku petunjuk hidayah. Afini, apiatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Lah sudah berdoa waktu sujud tadi, ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Lah diampuni Allah. Berdoa waktu duduk antara dua sujud, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kadang-kadang kita melihat duduk antara dua sujudnya dengan niat maco apa tidak, ya. Nah, jadi mulailah kita tertib. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berarti jenak Allahu Akbar, sujud kedua. Ulangi lagi doa tadi. Ketika akan bangkit, nah duduk istirahat dulu, iftiras, baru bertekan ke lantai, telapak tangan kita, bangkit bertekan ke dengkul. Itu tertibnya. Ini kadang-kadang kita jengok bertekan dengan tangan sebelah kanan. Itu benar apa enggak? Tidak nurut Rasul itu. Iya. Jadi bertekan di lantai, bangkit, bertekan di dengkul, seimbang. Ya. Nah, jadi kalau selama ini tidak mau itu, coba-cobalah ya. Sebab semua gerakan yang diatur oleh Rasul itu diajari Jibril. Kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi
وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر. Boleh 3 kali, boleh sekali. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang أشهد أن محمد رسول الله حي Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وكثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا